بقدي لولو قدي 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 لولو لولو بابي سيرو بحيرة شمات خيدي أجبغت مرة لو تدق ذاكي برو سري سبيل سري خوش خواشيري هاي مال ميراتو شمالو أبلناكي لملو لو لملو لو 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 لملو لو آخر ملو لو لملو لو المدلائي تاساس في قدي لو غزلائي كرو تخوارو مقود قاسي وبري ملتحلائي آخر ملو لو لملو لو لملو لو لملولو الملولو تدلاني Urfa deyince biberi çekmezsen olmaz. O da çek bak o zaman. Acı. Ben Ankara'dayım ben. Ben flash kullanmıyorum sadece tabii. سري خوش خواشيري قريب الناكي تواسم بين صوري صوصني كروح الناكي تدسمش كأنه قريب قامت سمت ناكي بلا واحمد مانا مصامد خازي ياد بلا ما بأدنى بلا خدا كمنا واحمد مانا مصانا كوجه سب خاطر مكاج كامرا بنا ياد Kürt tarihinde, Kürt kültüründe önemi ne? Tabii. Şimdi Dengbej dediği zaman Kürtler arasında çok mühim bir genelektir. Evet. Buna karşılık nedir? Niye genelektir? Evet. Çünkü Kürtlerin lisanı kayıp olmaması için, ana lisanı kayıp olmaması için Dengbejler havada tutmuş. Evet. Dengbej kısımları dünyaya ne gelmişse ne gitmişse hepsinden haberi var.
şerbet. Yani mırra yapmak için önce şerbeti lazım. Ha. Şerbetinde bu bizim hep kahveler var kavrulmuş. This is hand chicken. رزقان وجب قربان مزان بقي مبيان طالع دبو برفان برفان نرمى حيران Tütünlerinin Diyarbakır'ın bilgisi. Pardon. Orası ne? Orasının ne dendiğini bilmiyor musun? Göster, evini göster bize şöyle. Ha, göster. رزقان قانوري وانوري ورقا شكي چوكا خب دا عردي يا وزي سري خب دم سر چوكي نوري چوكا خد دا عردي رزقان سري خد دا سر چوكي كتا خوي يو خوني جخوا شعري باز دا قانوري وانوري مالا باوي لي خرابي درابة من خونك ديت يا وزي خونا خب جمت بار كرا خد خونا مشيرو بكو